Ku mugabane wa Afurika hari igihugu gito ku ikarita ariko kinini mu mutekerezo. Iki gihugu nta kindi ni umutima wa Afurika, igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyikuye ahantu hakomeye dore ko cyabanje kubamo Jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa ubu ngubu ni igihugu cy'amata n'ubuki. Mu myaka myinshi ishize u Rwanda rwari rurahakomeye habi cyane, aho bita mu manegeka. Gusa uko iminsi ikomeza kugenda yicuma, u Rwanda rwagiye rutera imbere gake gake, dore ko ubu ngubu rurangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. Ni igihugu cyiza buri wese yakwifuza kubamo, bitewe n'ibikorwa remezo bikirangwamo, amashuri, inyubako ndende zikabakaba ku bicu, ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda biteza imbere igihugu cy'u Rwanda, dore ko kirimo n'amasitade meza cyane akinirwamo umupira w'amaguru. Niyo mpamvu rero muri iyi video tugiye kurebera hamwe inyubako 5 ziteretse mu mujyi wa Kigali ndende kurusha izindi mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 mu nyubako ndende mu mujyi wa Kigali turasanga inyubako yitwa Bank of Kigali. Iyi ni etaje ndende ya 5 muri uyu mujyi wa Kigali, dore ko ifite amagorofa agera mu 10 yose, ikaba iteretse mu mujyi wa Kigali ndani. Akaba ari inyubako rero ikorerwamo ibikorwa bya bank financial service. Ku mwanya wa 4 mu etaje ndende mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali turasanga etaje yitwa Ecobank. Iyi ni etaje nayo iri mu mujyi wa Kigali, gusa nayo ikaba ikorerwamo ibikorwa bya bank financial access. Ni ibikorwa byo gutanga amafaranga cyangwa se kuguzamo amafaranga. Ku mwanya wa 3 mu etaje ndende mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali turasanga etaje yitwa BCDT. Iyi ni etaje nayo iteretse mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite amagorofa agera muri 15 yose. Iyi etaje nayo ni imwe muri 5 ndende mu gihugu cy'u Rwanda. Etaje ya 2 mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali turasanga etaje yitwa Kigali City Tower cyangwa se kwayita KC2. Iyi ni etaje ndende mu bigaragarira amaso, aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali ube yitegeye. Ni etaje yegeranye na Bank of Kigali, ya nyubako twabonye ya 5 ndende muri uyu mujyi wa Kigali. Gusa mbere yo kubaka etaje yo gusanga ku mwanya wacu wa mbere, iyi Kigali City Tower cyangwa se KC2 nayo yari etaje ndende muri uyu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa mbere mu etaje ndende muri uyu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda turasanga etaje yitwa Kigali Gain Complex. Ni etaje iri kubakwa itararangiza neza maze ngo itangire gukorerwamo imirimo yayo yayigenewe. Iyi etaje ikaba ifite amagorofa agera muri 30 yose, ikaba ari etaje ndende muri uyu mujyi wa Kigali. Tukaba tugeze ku musozo w'iyi video nari nabateguriye inyubako 5 ndende mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Gusa mwibutsa ko nimba ari ubwa mbere wisanze kuri umurongo mugari w'ibyegena mu Rwanda ukaba utakanze subscribe, nyamuneka yikande maze zikomeze kuzamura Topa Official 50. Naho ubutaha.